Hello, in Lodam Chamo. Voina karan soi tur chu breastfeeding nute tui pek chung chang ani ang. Nu te na fa te ro hluber kan pek thete chu nute tui hi ani a nau te tan apoi mo mani nute tui he. Nu te na shat nge tu le kan ti nge tu nute tui kan pek ma kan ti tur te karan soyang pakhat na chuanin inute mur kha khata han kwa te ro te oma khami inipel sa khanin kha kwa kha aping lo nanin in bwala piang in emo isil fayang tuilumin isil fai sia turani panhina chuanin note khanin nute mur baka khanin nute chunga khan apil lu thin ta ni nute mur kha atum lu lo nan in bwala piang in isor chwak chin bok turani nute tui pek pa in nute kha achung lama tangin ikutin izunem thachinanga chu chuan nute tui tam takha naute a khan alu theng chuan note hi nute tui kan pek relo te a an mu hil mei thina kha shat hi har thina nute tui an khap nge kham lo ti te shat har thin chuwang chuan an mu thila chuan ikai haranga an biang hi mo an benga moi khoi anga ikai haranga nute tui khai pe chunjom le ang nute tui amu thil ma ipek na lama tang tho khan I chunjom le turani achan chu nute tui a hianin nute tui chini oma chu for milk le hin milk ti ani for milk chu nute tui ipeka atira ron chhuak kha ani a chuta chuan tui atama lactose le fats atlem thlong ani naute tui hal ti re na na tha ani chuan naute kha nute tui kha in retial tiala chumi no chuan fats thau kha aron tam tatial tial ni chuta chuanin chu hin milk ka chuanin vitamins se carbohydrates se proteins te fats te oma naute thwakin siam na le thanlen na zela ta na poimo te amni le nute tui pe khanin eng ang position nge nu te kha tur eng ang position in nge nau te da kha tur te kha karon soi le ang nau te nu nang ma kha rem takin I thu photanga I thut na kha khuma emo thut thlenga emo thut ya thut thleng ngat chan om nung ngat chan oma kha I thunga rem takin I thu photang I thut nuwa naute chu imala ilanga I du chuan lukham po imala idanga chumi chunga chuan naute da theni chuanin nute tui ipek na lam tur zoka khan naute kha choi kangin rem takin naute khai mutiranga ikut nwaya khanin ikut akham lo nan lukhame mo khai da theni chuan rem takin naute kha nute ipe theyang chubaka note hi aka kha inute mura ringot khan ida chuan adiklawa inute mur kha thi fat me don ani chuwang chuan note chuanin for milk chia in lovin hin milk po in theinanin note ka kha min nute mur chia ni lovin na nute inrin na nute mur changa pon lam inrin na aduk na zon bi ka inrin na kha areola kan ti ta chumi thleng chu aka khan azumwam phaturani chutia note in azumwam chuanin thadewin nute anek theme ba ka for milk hin milk thleng khanin thadewin ala thei don ani ani le note nute kan pe ka hi engdiari nge pe ka ngai du chen kha note nute kha ipethe ni engma hlomom lo atlang pui chuanin tharuk chung chu breastfeeding nute tui hi kan peta a chu tui po pe ka ngai lo ni tui po engma pe lovin naute kha nute pe char me tu ni chu exclusive breastfeeding kan ti kha ni chuba ka tharuk an tin no chuan thil tui rile mo chone me mo so chiarang chiemo hakan petranta chuan solid hakan non petranta ni chumi chung reng chuan nute tui kha thla tur ni laba nute tui khan changkai na tam takani awangin naute ko thalo changa vengte damno na che sang changin naute nute a hian ven na om thlatani immunity at stronger nat na changina veng pokani
chuanin note engtia ringe pek ti akhan kumni atop thleng pon hute tu hi pe the ni he a thatna chan chu hetia note hute tu ri tak thlenga i pek chuanin type 1 diabetes la ka tagin aveng thei tatani le tuna karan soi breastfeeding me ba ga hian hute tu an kham nge kham lo ti te note ari na atlat nyam nge tlat nyam lo ti te chuan engtik tan zelang hian hute tui pek dan tur ti te po hi karan soi le zelang min subscriber tu te le min clear tu te song songa kalome bye bye